nang jilaan mange hoitu abeda thai la se yuratum politics along basically yuratum politics along ke participate labang senang si pusenilin mange kadang Chorolo non puthot nili all party hills leaders conference lo secretary alang ni senson teron nanglihin pen owe ni atum ratchari asong arpu kopido asobutak thanikta Aprangsi Biswanath Karbi Live labangso Conclave 2022 nalitum labangso mai kidipon podakiro bipar piglo lapera dundhu nili Indian Constitution Article 19(1)(a) freedom of speech and expression latum ining ki hangalam lapen kamathalam itum phan barsai nangi pipot pot nili Indian Constitution phan chorolo lasi Ilitum owe kimi jasmet politics lo ngakinang sot ke lahen lo athe munetum pinangan akisaratum kidamtang lapuson si claim lo alang tum kiunia son da doping lo lape non owe chilar bom lo non modern era non labangso awe along bangke ilitum jas semen aron bensi tiap hari, eletum laso posi ahok alam itum cini ne polotante eletum government pan kosong itu mati song po, de Assam government pan non itu lasi lata bang po, lasi eletum tek polotante ko polotum de tek polotante ko polot, lasi eletum aron bensi itum cedana ko polasi owe kimi tum non ye kecari do pikpak sai selo. La pensi tum cesongun po mane paprang un thek po kali polotang te aprang owe si tum kamatha la pen ke ngam da me chi jor bom na po te tum un ede ji la se owe kimi tum mange politics long mange kilu ta kenang so lo sitame politics mo mai tum ka chobai pen thamak be alam pen si puga chidan polotang te tum with evidence kali polotang te tum nauta lele te ji nasi with evidence pele tum constitution na teng pen tum jesong polote laga definitely tum chun bek polote to chorolo puthot SDC youth front along mepu premson be nanglihin pen owe ni atum ratchari asong along arpu kopido laso akarju nangli kopisi pupo Aprangsi chorolo ke live atupen the host long bisa hokanta ke SDC front SDC members pen chenglok HLC reporting tumanta ke rupli ke se tumanta apen ke tumit sir ke taplo nikini halang pangkat cholo lapen ke sin ke cheng sin ki po tinta songa Tulo lagi, tumke chutum pulte England so songa bah 20-year-old parliamentary lagi 60-70-year-old no election pahay baba. Itu na titige long leader titige lagi. Enabdik bagai penabdik sih ko mana orang pisang ho mana terong sang ho sih ini sinang mande bukte itu kusel lana long ligi ठीक है फिर कले तो साइड किना कोडा थाने से बोटू itu langsung malam mati यूज सकते itu medical lo mata mena medical ho ke dakan nang dik ko lo college ke kata itu mai ye nomor rekhe Indian cities ke nang dale kali lai chini nei bola da lasu ka chini nei chok si lasi politik sabang ke anu din ka chini nei mana sola masih ko kali nangli cuma panta ko pipon po kaljoji pan kali lasi lasu pansi youth politics buang ke itu ka anu din chini sopa sports pan pro chini ko itu ke well more than 70 years itu bukan lo te lo thang kali boleh kesana kita hem break pan doek policy SDC pro tumas ke timan committee bro oh dan kumpila de PCL sit ko all party hills as conference ni nang sang se let us stop okay jingki pamena jing chamena laso api I don't want to track de break polo ke ko ke kala hau tidak nikilang deh speak okay kalian demokrasi itu mati itu tuan pernikahan istilah sontok ko dadak lam citana nang palang lumprong nang jodoh ba invite pamena claim pamena ding sa mena li budala mati si yani kinali pan request lo dadak fan joli this is story carnival aso baga appoint ni malo utor waste demand committee laso posi itu magai yura ko politics pukta ajaro ta bane sunai bola mang sipulo kadong belo na chini ko ban cholo election hai nahi ban chole election hai ta claim thi job konte what is the use na chini bi job konte
Omana 50 years ago, who is here for 50 years? Chokji, ASDC was here for Choro 20 Lakai. years, that's fine. But APSC is not even a single MSC has gone. What is that? Choro Lakai. Are you sure that you can be? I don't want to debate. See, politics pole, Europe politics pole, Europe tum owe kimia tum pole, achini la dia phan por ina, asitina filong pa. La phale tum por ina, mathara pet nang, asi ASDC you from tum mathakala. Education mana important pina, sports mana pina, farming mana pina, cultural mana pina, itum pidu nahi, itum matharu nahi itum. Nang liyo si MSC mandelo, IE mandelo, MLA mandelo, MP mandelo kota, kato beta lahai chini nahi. Asi ASDC you from ka preparation ka hala. Asi ASDC politics ka hala. ahok lo, Choro Papik lo, nangli Owemi atum Ratcharia Songlong ar pula pena kenang sot kopima kapaklar pot Choro Papik lo, besang ho. Lapen nang lete kaning jepon tu do tukok la bang nelihin panako pakla tu nang kok po athe bangkel halo conclave flotan te phan kali te nai ji right lake neleng cheron pame ko pine jong si ilitum organization ko pine event flotan te phan kali te nai ji la si pining ve la bangso recorded long lo non record lo ning vetan neli pulo la bangso conclave nang li phan kali nele kla da ka phan ka chini ke nang sot ahok lo la bangso conclave amen pen komane jong sineli phan lang ibong nang kerap tun po jong se evidence nang pitek protang teneli resign tanji asi nili jung atangka pen la ini tu makai pana kenang sot pa kamatha sineli la ke claim nili tu ma team tum tu la sinali tu ma phan pakla ro choro lo la bang ching kithu nang to ke ching sia bang ke nili a juponing tung nonil tum alang ni pele pang ching nang ruling government Bharatiya Janata Party lo la salang ni pen Nasinone itu lang misen porque lang misen pun si kami ahok pet cingtur rumah pilih tum lang damo tang ter pinpur pan me borpung tara punga son jong si tum lang dam pulo tang ter laten kita mor ada selama apa osu nang carpak lenglong nang cipu lenglong pen haladak pen alang itu mah tharkat nang ke selam ji non digital akai hodanta kilometer ingkoi rang nang kok langsung te ilitum peja e pen nang charchong si van nang step ke karbeng long pen ang tala district long ke neli thek long asi lahin lo ma puriborton lo ma lahin lo ma ka cingtur nang li kopi si pupo First of all, I would like to clarify that I don't want to go against question. I don't want to go against question. Athama ladak out of topics blote da kapre kalam leopo. Lasin nili bori po nang li kopi manili phan nang karjula so answer nili unan ma nang pi phan bori po. choro lo Lasilalo ke dantang ko ane India independence long date pen napi non we are celebrating now 75 years of independence. Azadi ka Amrit Mahotsav se government tum system celebrate lo. Kasi ahok lo India independence kelong mga ajak ding pig lo. Ajak ding pig ang pong litum thailong lo lake kapre political party atum se India lo nang chari lo. Nili political party anu ne pupide ta choklo kadu ta chini lo. Kapre ka political party tum se India lo nang chari lo. Lason tha council along sedame. Kapre ka political party tum se nang chari aprang lo. Bharatiya Janata Party ke dak nang ke cari ke ajak diwelang dake sida me ilitum thaigong la ana jak kidinga por jong si la anda paching thu tek blutang de BJP ma love nang ke cari ke koson si men le ke tong thaipo la tai sielam Kongres at Tuliram yan, yo Kongres at Tuliram! Bharatiya Janata Party asokar wang that pan development ave punal itum you cannot deny Difu menjikan muthen na itum ke support bang party ke pinak thai Number 4, number 3, number 6, number 7, number 5. Under leadership Mahasar, CM, Karbeng Long Termas Council. Allowing leadership and What number 4? development pheglong. Lapo ana phang ben jose. Development na ba ba? Political party tum ke chari ho jose. Kemune pulatang de ni tumla nikal ke vedang bo ko song si. Nikal
बेटांग बोलते तुम नहीं थे भारतीय जनता पार्टी सरकार बेंसी कार्बन लोंटा चिल्लारू जी बुनी तुम नहीं थे तो Dorpung telah pengarah depan saya tuan kita lantai. Nanti point of view and then talk about Konser tani kan sesuai per elo. Dorpung telah pengarah tuan lebih. jelang tahu apa itu tapi langsung development apa nanti dihek kan pati itu Ke jorok eh. Open for all. Ten feet. Jorek. You cannot say there is a kind of development Yes. which we have got verdict from the Honorable Guwahati High Court. Oh, inhalo. Lahal bote council long bore sector kon mage do ili tum mage lage long la ko lage Aho. lage non ke jong he la council of advertisement pisita 30 department pisita lage bang association thila Aho. Mari. Gerak teka. long ne la rasote Gerak teka. development Gerak teka. no implement jak nahi no pachun jak nahi rasi tum development long choro lo la development apa tak pension biar ke hayas sisi youth front kami tu kopi sih Abilo development abilo lame ke satisfied करते हैं क्योंकि 14 lakhs population दो सिक्किम के only 8 lakhs 9 lakhs population लाटू के सिक्किम के state plot पे देर getting 10,000 जैसा सब कुछ है ना Jok. no pone que 12 lakhs population में से तो के 1100 crore में सिक्किम का लगे 8 to 9 lakhs population Inspector Logan. 6 crore के financial package में लगे unless and be near the governor let's say Right. nang itu langsung akimah pen kita macam kecil sopan put ing tham nang ji kwa jok karbiang long long kedo kecil suatum ke mentu neta APS siapan put Lo lah tu ke aho. langsung teng lelang dam pulau tang te nang jok kita try lo bela bu posita me nang li sita me lompo langsung teng pulau tang te nang li tum buta long la apai la mentu neta tihai unji pula bangso ningka cete bang congkreng pik posita tum ji Do. Haji. Kita amtan fire food sekarang. demokrasi ating si pulo strongest opposition guna ko konor matke kidamtang election hut last council election hut ke nile tum 98,000 plus vote long lo 98,000 plus almost 1 lakh next BJP pulo tang te nile tum kidamtang MP election ho gele 39,000 plus long lo MPLA election ho 58,000 plus long lape ke 98,000 plus long dat nilitum ladat nilitum la pesona saya keda importante nilitum dak nang cetong bonde dak nang ji dak nilitum la pesona saya keda yang bangke chokche la cena nilitum paning samjin pa ladat nilitum saya benglong begitu jom sira itu no pan manting pia tum importante nilitum sama pan manting pia tan tum importante me thana bang in samjin pan si chingwai nang ji nilitum ka jukang tum tum pesona lokante nilitum apa pon nanti ponji puloke jom Viaki pan papatang uli. Lahan aki hojok sinang litum joy uli, jingtan uli pulotan tenang litum mentu neta kaya pan papatang uli dasi. Nang litum main topik lang lebang iknan, nang liku pisi pupol. Taso betul. alasi mopen nili nang pulo keceng keseng ceng nile tum MP election contest lo 2019 MP election hote MP election nile tum first contest lo 39,000 long lo lapen lasoti ML election hono bangke 98,000 plus nile tum high helang setame hala vote Coro lo, nang li pada pon nanti pom. kalau kasih kupen yang linakan cubang ke sompa Jong si la pualang litum la bangso kemba na jok kecil isia bangke tribal tum chalo bhut ji cheta tribal system ka chetha to thoko daka disi tum ta bhut long po PSL tum long po ruling government BJP tum ta long join si ke hailo
apa tumta lompo kapre ka tumta lompo la so putak la APSLC atumapan la so topik ka putak na list Welcome, SDC. First half ke tum triskol nomor pinang, second half ke tum triskol pinang. Hada dake chok chilun. Bola na first half chok chok na ko. Kalau lah, akhir kita ke second half orang sendiri loh. SDC atu na tum ke suke pixel sigi loh. Hari hem besar aku itu SDC song situ tum dah tu. Lah kalau ragam sampai kali 42% pakai misi pasaman memperlukan misi pasaman memperlukan sini jelas sini jelas ada game udah terus si Kenya nah itu deh Aron gitu loh kali kalang deh lah si hal super dah ini isi pasnya udah ledak pas gubernur pulang mana gubernur si bambi pulang mana ini tuh high court case kilo high court depan ke assembly sih gitu udah lah kayak Jepang dulu loh ke langsung pasti ini tuh pakai loan langan pak SDC dulu mau orang tuh mau tangkap pulang ini cilo mau alam kecil top 30 department so ini tuh kayak kado ya nanti tuh lose ya terima si department so ini tuh kayak kado ya, nanti tuh lose ya terima si dokter dulu. Itu ke union list kami palo 98 items tu. Langsung bang pen itu transportation son, GST, berapa excise mesti lo, tu ya, sales tax mesti lo, tu GST son. Even industry son, subject to increase number 7 of union list. Union list longs, itu ke list 7 bolte, lah bangke that list 7 will be made in the parliament. Halak defense man for the purpose of defense. Ini तुमके tank बनाए नहीं, ini तुमके hobbit jet बनाए नहीं लो. Ini तुमके jet fighter बनाए नहीं. लापे ना का break बंग के, itu तुमके माँ कुछ तो खुद बन लाप लो. Industry से बन लाप लो. Even college पता के tiap fransi लोग itu mahang juga, mitang se conduct लोग इंदा के council के pun, anda take के up to the level of high secondary. Tidak pakai mitang se orang cuma लोग pun तुमके. Dia dah sakuri picu kali, high secondary teachers masa appointment sih dah kita pun dengan betang orang sih cuma betang lu sih tu. Itulah high porta kadok iban tak bilang nonda. Even itu kalau kan DT officer tu dah pun license mana dari yang ini cina loan soon sih yang pun tu license ke, enam pun tu ke, poisa dah pun dah 3,000 bakal juta. Langsung tax yang yang report ke itu dah cewek ni. Tapi RTI information tu yang pengen ke 475 crore dah collection. Langsung tangkai itu cilok loko. Langsung ka approval ke manji bangke mau ke political department ke pandai lo sistem ni faham execute tapi langsung pada bangke gubernur approval lah beda lo gubernur na approve beda lo gubernur approve bangke itu lo mau ke April 1 ke cintok lo tu ni ke assembly session lo langsung cepat lo 29 June bangke ingat gubernur si approve lo in spite of that itu man approve the beda nasi gubernur ladak donai ke lo gubernur jong si dolo te la bangke itu kita kalau turun masjid si ilolo si matani lasin nora bangke atat te claim to main te gubernur approval na ko 6 dol ke intang te pe intang sabe every little things along jong si tum ke gubernur is a protector of 6 dol laki appreciate laki accept lo kita main ngajak asal le claim pun gubernur approval teknik gubernur approval is article 163 that has to be consulted with the council of ministers need to understand bangala nangli to PHLC to understand ko sone ching delo lasi lason kaching ibanga duna proposal delo sami tum bang khotro petal so bang discussion to pomnai itum responsibility do itum ke SDC pe tu PHLC to me hal samaj ku lasi kali kalang ku debate na dang wale mature pe itum debate dang mature politics itu patfurang kola masik ku lasi PHLC pe ninje hai aron pe claim lo aka bang vote nang yok dum bang aron pe dak ke constitution of India pun anutin every single Indians have the right to vote in India puri pugahla tumta lasi तुमके by any chance SDC PHLC puno itu recently तो BJP lo pusame itu dora PHLC puno ke itala bangke lain lo ya hai nahi article 14 nali reference ke naam chokse atima 6 schedule ke Indian constitution is for Indian Oh, yes. 6 schedule is only for schedule tribe compare article 14 with 6 schedule atima PHLC no nali ili tuma foreigner ke ladake akapre angkame kalilo India arlo hala
non tribal tum si ilitum foreigner la sila dak pensi angdeng pihini angdeng sotroksi pensi ilitum komasi election thurjima komasi voter list lo amen dojima ala pen delimitation seats kado kabianta itum dak pensi lam nang ko voting lam itum dak si silam epo 60 dula teng lasi hala article 14 ke nang lihala ke nili kachinia teng bulotang te hala ke equal protection of law ben kali rume nali article 14 ke hala equal protection of right ke lasi hala ke reference na muli dei Sopan ni taking tulang istilah. Hala ke 60 dollar mereka tak itu administered si claim ko. Itu administration power tulo lake. Dan non itu claim lo the people of good. Nah so an phante itu vote pa yok nulong li claim lo lamati. Aron pere te claim he pina pe bang phana patho multa aron pasang la kola ba. Hala suka pas bange governor nai. Yang itu bola sidang itu bola sidang so ko mana council. Job cuma sini. Hala so nama phanda. Ini tu politik si claim tak ke. BJP ko ay claim mo din ang dala kay hay chang na sente. Kung sino ba ka dong sa dili mo dan ko hay court mo. Supreme Court mo. Order hat. Nang kopi si pupo. Chome na pulo. Marok pa no yung mata ko. Karbeng lo ko lake isi constructive isi resolution wanji mapu. Lasi ilitum la bangso conclave ke dobenda ison bagale jong si long la patela mission alam lo. Chome la anchorin benanga ju ison hala nang tha kape hotel lake koson si bangun. Ale doje ke nang tum flip ko. Nili ang topik sa minum nali ko piman ng kadyo sa dampo. Tapi la po nili tum nili thegong lo bahinis tame out of topic sa tum dampo. La po son beda nili bange. Ninga he. Non kali kalang da BJP sila ko son si lasi lang. Ruli ko. Amge hai. Lagi ko sa ko nagdi ko be ko lagi. Nagdi ke hai dala bon dala. Lagi possible kali lagi. Consumer lo cari ke anda. Aja kidi. Nang tukar apa lah? Kacari hotel yang saya non malam so web ban so kalau na to pension life it is not possible. Betul possible. Betul ni kan si pian ni kamera sewa proses ambil men se pachok nahi po ahon mugli lage isi proses ando da system ame galang he is claiming that APSLC is the strongest opposition party in Karbela. Itum ke elected representative indo tabelang. Grassroots level pe tanglo up to council on the level tum elected representative tabelang. Oh, amila. Constitution total system ben. 100 seats but total system में 10% जम से तुम हायर प्रोग्राम से लास्ट में तुम opposition party को देखले मुझे तो ना तो इन्हों तो हायर में हंसने तुम opposition Coba lah, nali pana kopi pon tu po. Ini non topik kan orang pendeli SDC. Gunda. Non nali kipu alam ke. Bina. Kaya pana Gunda gini. ke. Karena ke mission side si kanija nutin mantan nili tek ponon lo. SDC apa nili nili kali ini tum rara tum non nampang tek bom lo lapen lang non present situation present a picture bang di. SDC ahuti si yang tang piklu. Lapen kabeng lo autonomous council ta cari lo. Lapen jakong ku pisi kenang jima tahala sohut kabeng lo alang tum sika cari lo pot jakong nang litu malong situ lo. Sikame autonomous state la hempre la implementation na bang kenang litum hala sohut sikame paplud dut lo. La sojok kupi ko sonang litu bang bong kupine alam do kok tahai rara tum non karju kang tum bang ke mate rara tum anding alam bang ke lahen lo. SDC atau pan ke non pahai tu sitame pahai jongjong pate mala tum jakong long et la prang sitame la tum claim tek tek lo nasi la tum pan la SDC pan ka pahai pen autonomous state ba il tum hempre ke long ji poke ning ka che the chong kreng piklo Ah, apa tak li ko bisi ko tu jangan tengok ning the nege.
Iba na ni theo lo pole mission alam lo na pai lo ni tumha. Cuci teh Kali nak non bangke ning ke che chong kleng tik lo ning nang che the non bangke ke bom lo bang sini kipu ani bangke che the kali rara tu asina ni laso apa tak lampak lari tak kupisi pu ponang li Iba ni je the pusik pune ma ni je the pusik. Ni je si budang pilo. Kalau ada. Ni je ko lo na. Aku tukang ke tu Bukan juga Pulido pati lagi na pulo ke. Dan pulo ke. Tadi je di na pulo bilo. Ini BCC pini 90,000 lo pule. Ini sih kan satu parti pina baik tu. BJP tu pina strong pina remeh dai putu ma. Tapi lo ya ta majority lo. Baglo. Sampai SDC ke klema ta ke. Majok na ba. Majok asul tame lata BJP Kongres tu puna mek karbipan asap sokak na me ba mela. SDC ya sem klaim ai me ba mela. Hala kan chi ma chi ne ma. Hala sora ma ba chi pujo. Who brought us? You bring something for us? For the people of na Pakistan? family non aku kan tu mapin lo labang nang li kipu bangke chok laki nang li side pen bangke chok vet lo sikami rada tu mapangke neli ke karju ya bang penak lo ke rada tum alam the ku pima la salam the ka pangrum ke empe neli arju ko rada tum ka tak bang panai ni thek lo ke hasi neli se karju lo nang li pan karju bangke nang li asap so kama thadam mate ke than ka patla asap so ke chat tu ko dia pon ma protang te SCC tum council kachari long hut la hemprek wan thek thedat lo mate MOU nang li tum che tok lo mati la so ajok nang li tum hala so hut claim thek thedat la pon non le pahai sita la tum ke wan thek de lo claim thek de lo kipu tasi kupisi nang li puji ma pusi neli pamo nang karju nang li pam Oleh puli ke nali si pupila ke. neli ke ente nang li neli la nang neli pulo kupisi pu pola so putak nang li Laga itu si claim mo por tu kai teng to komba timar tu example se dalo. Isi por dolo non People's Party apna bang lo. Tu majud ko. Non APHLC dolo. APHLC MP election patchelo. MLA election patchelo. MEC election patchelo. 3 elections. Hai bom. Non tu jangan tu for. Abu tak masuk. Any guarantee that APHLC hai pu. BJP na rempo. 2028 te la pakai MEC election lo. Usuk palo hai ke. Objection ada. Ay, 2028 में प्रेसिडेंट का 12 years को तो है बीजेपी la सोता है बीजेपी कांग्रेस से तो थाना बन बेलो it's very true and it's a crystal clear that BJP and Congress will bring nothing for us therefore latung की जो के it's a thin year men से जुटो पड़ते हैं जैसे सी तो में किनारे में लोग कांग्रेस तो men सेटअप क्या la सोता है बीजेपी के सेटअप थाना बेलो के समय एग्जांपल सेट लो मा Matapa, Amajok le puno, Being here on road for another 30-40 years. Coba neli non la so putak nang puji ma Ele tum ge jong hele tam ning je sita demokrasi teng ke aphusi ke count tum ge election result pensi ASC pen gera tum rije gelu atima rala tum ahur si whatsapp pelo for the last 15 years 15 years ahur pilo hembrek pana je song lo sita MOU lo se compromise lo ala so yang je autonomous state hune de si MOU lo si surrender de jut ko lo surrender ke autonomous state leke hangali bhe holo sir kali autonomous state tuh autonomous state तो ये सुसु tuh kali nangli pan with due respect deh MOU pakai government of central government of India, Assam, and the tribal leaders. Nah, तुम harus kuisong siapa tuh nazi pun. Jadi, I prepare that. Nah, itu ke reorganization nazi pun. Benang an ke reorganization bukan tuh mata ke SDC ke reorganize terus puji mata. Reorganization meaning ke nang tuh political definition of political science. Nang lagi laws ke terima lo. Reorganization ke state reorganization pulte. Federal reorganization ke pulte. Bandui pernah nih lo bukan. 1951 tapi yang हो सके आसाम में डिस्ट्रिक्ट से हो सके 15 अक्टूबर से रिओर्गनाइज हो सके आसाम में जगह पे डिस्ट्रिक्ट से बना दो आसाम में चिका के मारे से काम में से
nali pan kal choro la nali pan kal kami je apor pipon je sita meli tum kapathi kapor teng pen tipik la hoda si isi APSLC pan ka jukang tung tu alam the dak ketok kondo tulang raratum dak landam lang social media long jong si election khelo protang te APSLC si dak ka bengong autonomous council ta charipo MP ta APSLC si haipo CM ta APSLC si haipo dak social media lo bangke etipik son si penang thek ponong lo comments box long lena litum lang sitame copy opportunity litum MSc elong na ta chepa haidun thek the no nali copy si pola so puthak lagi tum chini reading apa di thung long lang nam na di thung along ke BJP tu nam lah. ke thang ke chok pensi BJP tum ka beklem Aha, avido tak tahu, aku nang tu apa Avido tak tahu tahu. nang thanji nang tu apa hem so na pipe aso mane itu kila kecil ni arat kumpal Kita kehap, ongkol dah program jalan, kita masuk tak tahu. nasi itu alu pen bileta kelong ke itu sit crazy hai kusi tum bileta kelong ke daftar sit crazy nang litum hai pusi beta kelong engta copy posi hai hedak lo pubang si la copy posi nang litum hai hedak lo la copy ne bidik le ke khar to pusi nang li puji puma kalam copy lo ke khela to latum ke claim ke lasong lo la returning officer phanda me chingki dam derti lapen ki thi ke jam lapen kala hello ni atuma mage bhut jogda mone pola atuma met jog derti no sam singason apun to lage ai da to atema lele ki pupara choro lo BJP tu ke ICU lo jitan be ke hai nang li copy si pola so puthak nang li pan akoi nang li tu pan akoi nang ka boko puthak BJP tum ke ICU long do la non mata non dang tangri lang BJP tum ke APSLC APSLC tum sa ICU long do Parok api non itu la tak tahu. tum sa ICU long do bon isi thadeng tum alang le phan ga julo anchor in ban report se social media lo mane tangri le report se election ma hai de lo alang le only bithunga example se bitot tang le nani tum bithung long se election thul chon man de nani tum nani tum bithung long se election thul chon man de nani tum along ka phek hai ma along ka phek hai pulga de nani tum da bithunga example se bola aur kar bi hum da bache tang dai bulage chok che la bange choro la ke tam tang se tum phek lo de bola voting machine pe lepi उसका में इसमें से प्रॉब्लम पकड़ लो लगे मशीन पे लो हाँ पहले पेपर पहले हाय बीजेपी तुम हाय बचना जाता आंको प्रॉब्लम सुन तू अंदर को पेपर लो इलेक्शन बटू बुक है नाली तुम उठा को पेपर लो अंदर के हाय ने के हाय लगे मशीन में बटू हाय पर के हाजी प्लटन बेला पेन बेला पेपर पे ले इलेक्शन बटू का हाजी प्लटन हाय पेला पेन चलो हाय नहीं लपटा है नहीं बस Lasi nale only between example ki bang lapen kapek all kar biang lama 26 salo ne long na he nale tum lasi between example to ken nale tum chokte e long na he nale tum mare choro na tema betha party protect ke fan ke BJP tum da kada kalang ko bomo kete आपको टीवी सा होता मैं जे प्रोटेक्ट के fan के ता एकदम दो बम लाख बम के सामने आउट के 16000 प्लस में लगता laso jok se nale tum ta alang ne tum ke klema som thak thak se ke play nangli lampen se nele nangkal juju के प्ले के काली सामने हाला किसी मान आदि बिया कलो लाम के काउंटर ना को मत दी लाइसे पार्टी fan के लासे काउंटर लो मांगे पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों ला मांगे so non ente lapnat la rada na tupen fan ke nale tum representation nangli okay jadi ditambah orang lain apa dengan expression okay jadi ditambah orang lain apa dengan expression atau jakong duk dokter lagi Chelsea masih alama lah noh ili tu nias kisik noi Chelsea masih alama lah noh ili tu nias kisik noi Chelsea noi he longri lokpa acara ko sat Naka pen pa itu cek siapa apa nih cek siap lo. Lasin nili nolong
kisu luk kisu dak ke Meghalaya so karbiang long arat karbiang long nangke perji for subcommittee la tumpang formal House of four subcommittee karbiang long along le ki ponje phan jen ekor ni ko adi pangge atumpang formal ahok lo ne chupara ne peparo klangkin alam ba ahok lo gifen House of four hood yes isi tum ke kilo la khapot ibis ajir po di pot nang tum 90,000 mandate do arat do pot nang tum Meghalaya so pan board long di pi pudat nang pot temni dat ha so bang ni pesi nong no putar la so kala la tum nang kita mo di lupa personally ala ujo singkro hana di pas teng tong lo ik Meghalaya dam central committee tu pitong ko cing kini we cini personally ala mo di be Nitu orang korte nonta kapalang nang central committee pu ala dipson bel han abdul hala bang han bangke hada bangke tribal atum agus do khasitum garu tumita itung ke mo tribal agus no dat po si de puduna along leo si Meghalaya kan si pidet pulote hada bang amri konstitusi do bedat po cintong konstitusi do bedat po first long le kurang si puta pila long de pan puto cintong fulole pora tum claim period Meghalaya dam jui Meghalaya dam ik silong dam la si bota reply bela tasa nili ka juang tung mangke House of Meghalaya dam mangke iporo dang tum acu yor si suyorom dat na al bilong long le do tak protes ahedet ke me urai pak dia hedet ke apa apa ke long ri long pakan ka jurai Choro la House of Pan kapila bu banani so putar Alada Meghalaya kita membangke anang libat isu ang hedi coyoret pusta ka coyordam bukan kali seta kaiki aningkan same border isu dolo te kache thenga chok doko ti communal conflict bangke 0% nahi hota ke nil to make mang bang number 1 tapi number 2 ke nil to me PHL 7 pulo ke boundary demarcation ke 1951 at teng pensi government of India teng pen la so teng sini tume long nang pu lalo ni tumke lapen border de long le kali ile tum karbiang heart of the city tum di thulong langnam na ke be ke chisi keng sang so seng to de lo bolte pluma nang po pluma nang po tang heart of the city border anda me de tum encroacher samane pluma nang po lage power choro la la so radahin panel tu apor ya sisi to mage false allegation lage jok te lage la so putar non la banso itu cing ba ko komane ka juji lo ma tenge la ruling to se claim nahi ho 200 in the council le tum ke opposed lo la tum ke lam phe sila pipe aha la tum se council da ni Allah mau bilang mama ni reply ni nang reply ding ठीक ben ठीक ben jepian se Fransi ni reply ki pikang tu hede alang li tu ma am he da ke hai mane timong sa ho George timong ke hai alang li episel sialong inu da joile hola kale da kosin kali ma alang li ke alang li bang reply pite theong la ni li tu ma jang ko akhoi pi athema khala ri ho bune bune nali tu la nali tu lo jo alang li tu ma lo kachok chia chok la li basin ani to la alang li tu riholan lele nake riholan lele nake Nasalah itu kacau tote, kacau papin dia bal. Border lah ni kan je. Lihat kenal itu mana problem? Nasi lagi lah. Long lela. choro la lari pana por pitu Aku tu lagi pinai. 1 minute Tidak tahu lama sih. choklo tum to along de lage to kali ala Tapi lam tu lah ni lihat sih lama itu naik boleh. al kale to alang tu to thek apo jumpe ka dia chonglo 2 second alang tu long da to 60 bote aso chingsi the nei po misinterpret Acu tinggal ni. la bangka ini to article 2000 Kopi sih kan explain sih mah punya tuh sini tu kami melihat tu lah. kali choklo to athepi lakinan sob Kalau ala itu kopi sih kan explain sih mah punya tuh sini ni tu lah. to chingsi phi kali choklo dan ini tu la bangka for level dagli tum ri Orang lompat ke cerai kop ke BJP itu metin ini. Langsung katanya dia jersey. Anda dah leadership. Long ni nampak aja rekop. Open for war tidak. Open for war. Tension tidak. Tension tidak. BJP government. Tensit. Open for war. Tensit. Itu cerai kop dulu. Cerai kop dulu.
kan pemelang. Coba kamu kapan kapan. Ini tum dan asok kacing tike la pen riho lama bangke ingtong kok na. Lasing nangli pen le arju paling. Nile direct aku BJP memang bawa sini lihat juga. BJP tu cingpur piglo, develop piglo mesti. Kira kau nak po. Bicara. Komol cina son 4 crores akon pe kisah kilo. Kalau komol cina ke apu apitong daket nak cesong gun loma, mak komol nak daket. Asal mungban umat habang ham hoda ek le bilu. To anak sonda ini kan panas ko. Tapi kalau tulira mohang ke haga nije banga so men kita king tanang lu plutang tena ke buat kono percentage banga nang kampung ko lake. Mo ada situ hab 10% kan alu matu mo kampung ko kete. Nangli. Cai lo kaju pan nam sintom ikok po. Nangli kopi si pupo. Tam rohan sa stamel an ami thanga khai kating hon hai set alidar kali don itu. Doktor keluar rohan sa an le alang lima thado. No more question. Opposition party yang Modi APSLC funding ka je nang ke pat ma bang ke pong bong na sinang ni fan ni ka juja bang ke sitame la pusona poro la pusona poro hul APSLC long sitame nang ke ka je thaki angring nang kan etlo pusi ke om dhara tum kipu kopia pot polotante kopia pot ki bag APSLC ka je thakji ang nang ni rok polotante fa tum dak Nili amen tum dako nang tum dak rara tum isi kamang humate kachini kangtung dokoklo All Party Hills Leaders Conference Central Committee pen ladak nang tum spokesperson ladak nang tum angwang social media long penang ladak nang tum kachitonte alam the klang dulu kasi lasop thak nang liko pisi pupo Central Committee non tum doverna kache thake alam ave lage clear no lapen lage hala third party tum ali naga je party lage Soalan reply नहीं manilin ben. Tum pulang nanti. Kalau mau kali lagi lakukan kata kau di back pulang nanti. Alah itu kata kau pulang nanti. Kalau senang itu mana? Hal itu mah spokesperson aku lapen korupsi kan dalam senang lo. Gasi lagi ni malam hamil tu apa kau nane lagi itu problem lah bangke. Kata kau lo. Lapen. Alah kaya angkau ini kata orang ta lili kaling je lagi. Akan nal itu mah presiden. Akan jai kata apa mau sih nal lah salam itu. Aku pakai pada juga dono lagi. Ahoy betul karbeng loso lapen mana hisab mana lah. Ada mah presiden lah metang masih korupsi dalam kaling je. Kalau account along kapal account long si tangga ke dalam tau. Lapen ini kemana ini kurang tangga dan oleh bulai dah lahai alam jauh si langkah meletanggal ke. Out of topic kali akan mana itu teman belakang sendiri. Third party sih ini teman lagi percaya kalau forum model kali lagi nanti teman bong lah bang. corok itu support SDC youth